Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Dheeny Suvaalai Javaabu ge mulin a program kan emme ha belun terina marhaba dannawan. Dheeny Suvaalai Javaabu me program ke Ministry of Islamic Affairs me Ramadhaan mahoge hama komme duwa ko es haviru hataru baga geneste live programming. Ade alumenge me program ge beenma ki tebe flonge hippulgo fedde Dheeny ekeki suwal toge jawab genestinon. Enkam algonmenge me program battan kore mewani tebe flon algonmenna suwal kurevene gotan ay tebe flon algonmenna suwal ta fonu bene gotan. egoto hama haten no edden hataren ashen eke me number tebe flong hippulgo fede suwalta fonu vima irad kurevi alwomenna suwalta libemunda minbar kun tebe flong suwalta ka jawab demun gendana mege eturun hama tebe flong hama algomenna guluwa algomenna ke bayar wada gen deva Dheeny ilmuerina wahak frodakala kamen olum filwalam beenu fulwa kam gowenna me fursatu ismati hulwa leifa haten no edden hataren ashen eke me number tebe flong nanjese ma foge sms kurevima irad kurevi algomen tebe flong gula e fursat arwana ade alwomen ha mihen tebe flonna mi suwalta ge jawab geneste iruga alon ham takrar kon faha kolla ikkame mi tebe flonna fonwa suwali ge jawab algomen de iruga tebe flonna fahare ge olum filon beenu flo ikkame emme furi ham software da nugen fan enkam ge wanni nam ham alun algomen e suwali fonwa tebe flon ham saaf korwan beenu flo kamen ishara kurwa fa irad kurave takrar ko vesal algomen ham tebe flon ge suwalta ge jawab geneste na tebe flonna e mawlumate saaf ko din mattaka ade adisefar alon ham number takrar kollana haten no edden hataren ashen eke mi number tebe flon sms kurawani tebe flon ge suwalta kulubum beenu flo kam gawani nam nanjaswafa sms kurawani ade alumenna eke nga ehen dosta eke sefada miyadus Dheeny ilmure bayar wada gandeva tebe flon ge suwalta ka jawab devu mattaka oto alumenna eke miyad bayar wada gandevani ashe Hussein Ansar adi ashe Abdullah Rashid tebe flon program araba engeda ashe almen ham beluntering suwalta kun almen fashani ham beluntering faratun almen lib fam suwalta engeda mi furtun suwal gotu mati alugandu iswe wahaka dekkima ruliyas ken bahen nubuna mihun diyama den mikamuga kuligen hadani kihenettoy mi takuraru kon wakame mikama guligen den ebe fla nafsani gotum asar kurakam vidala she ansar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول العباد ميهنا قولون كانوا مج بيكنا تسوى ونان مساميه واحد دكا واحد دكا هرو الآن نوني إجنا كله هذا عامل إمنك مسلمونك ويهندو عامل مسلمونك أبيك أنا بيج أخون وتا أخته كده قربان وان إن المسلمون إخوة مسلمونك أخون تهك إبنه فبيجوتك الله سبحانه وتعالى شكر الله مسلمونك الله سبحانه وتعالى إيمان وحساب إسلام كان قبول كل حساب إكم تري بارني هاي كتوجاي إبن رسول الله كيفانو هجرة كرم فهوجا بس مدينة تبي بيكالونا هجرة مداغنا بيكال أخبربه قولونجا أم كرم هاي كتوجاي كم مهم كم بورد كم مهم إسلام ترى أنم وقولما كي أي أخوة تركم كقولوم أنن يعني أخوان تكم قولوم أنن يعني بيكان بيك إحترام كرما عزت درما بيكان بيك علال ما أوجا تروما مهم كم كإسلام دين ترى أنن يعني كم إبس ميهك إبس سوابكانو لا قولون كانوا نوني أنا إغنوا كلهم نوني جسم بيس أنا إكار كورون ميهونني أستو كوجم مارنا كمنون أي أرونا مسلمون بيهندوغا أنا أننا حقوتك أننا مثلا أنا سلام بناكن نجيه أنا بعدين زيارة كورن جيه هم قلت أنا مروه هندو كهنا ما دي حقوتا كورن جيه أمي قلت حقوتك بهور هم قولون بيومات تكا أن حقوتك هاي كتوغا هم إبس ميهكو أنا ميها كم كانوا لا قولون كنا كنوانه هم egote miho kanta kuriyo misala ka wara ga mehnun sam ko fenna miho ko hame gota kanta kura kam ga wana ekan evi kinetto bala me furtuna ki vegen to hengi mani hama wara ga kon ulun kujjeke evida farek gama erne beskun hiya hi vegen nuni komas me dekki wahage tereng erne asnu ba ecche hitarage nuni adi mi fenun manzara kun ernu ba gota understand vegen ekan hemidan hema kinetto ekan evani ki vetto hen evi hoda gannan egotum furtuma eeneya approach kurame baha dakkam miya fahaga vejjeti manne misalaka fahaga vejje he mihem mibi kiibe egotum baha dekken netiyam dembalani itunu mihem medweriku eeneya baha dekke miya e gulun kandalikama fahaga vi nune baha dekkum huttali mihaya
mihha emihege bas ahana mihega wahaga dakkana mihe meduriko ena kar buna mi timanne mikam mihe fahaga wejje timanne wala fiyeme misalaga ena wahaga dakkam bes ekamos ena egutaka bes ekamga alen nuli hen kamana den ituru mihe ega beenu qur'an ituru mihe meduriko ena wahadak mase qur'an misalaga ena kiyade da misal mihe mihe dimage genne me woni timanne ham egutaka bes nege mege mola gote timanne war dere fem misalaga kiyade kihetto wi badan misalaga ena brahana timanne ham netta timanne wahade ki timanne ge dakka kam mes misalaga ekommes ka kame oidan ei no back on understand when kam ga ves no back on echi hiven kam ga vesema ekame hoda gam faden e hallu kram aha dakkan ema egotabes ekhala evves saben no dakka evves kahala hama evves godaka kamen no dakka mihka gulun kan makki ekoggen bana kam ei hama warabbodu gohen haygatuga ei islam dinu ga mihka gulun kan makki ei haygatuga ena ekamga zimma wanji halta annan ehme egotaberu egotaka gulun kanaga nuwana ega baluga gulume gaayam kurengotte gaayam konam damahatta miyas niyada islam din burani gulun damahatta hema egota hallu kora mase qur'ani hallu ko mase ko eka nuwejjiya den hengotta balani den eha hisaba masa ena evvis sabakana gulun kana fiya me hisabun ena heri mi kote ekurane ene hembima ena de ekona asetere wanji hen asta mihaka asetere wanji hen asetere fa ene irshadi fa da tauba astu wanji herne hatuga meka gulun kana kam ga whatsapp kan ei tinduas minani muslim ka waha kon dakkas hunna ei sabak dimage misal sabak dimage misal waha kon dakka hunna je honas tinduas ha kon dakka fa efa waha dakkan je dem warabbad sabak dimage hajuru kurumuge mi mashru'i mi kan o islam dinu gas waki hat hegga ena ya ekkon gulun kana misal Ka'b bin Malik radiyallahu anhu kayfanuge akiga tabu hangurame dimu ekkibawi fahajje hunu e miraratuge faana hilalge faana mibebe funun hilalge faana mibebe funun naki ei tabu hangurame aga komme nudaka visnu dan tibe fahajje em pahekke kanne kahita komme kam askin fahajje huni fahajje uzur neti eya kiga asoso emri wadagen aswal korabin tedbaham vidalwe devvi atimanne ebbisabenne tiye hama hanguramen nugos jihaden nugos madukuri ehenduga den asodo hande korabani demika hukum qur'ani allah taala hukum qur'an den dukolli esabun ekkon gulun kandala ma ek kandala ba kay faana hama kabge faana wahakonu dakkawan ebi sahabi ebis etim befurna wahakonu dakkawan hama egota mi salango islam belen gonnane ama ekko ham gulun kanda eke hajuru kurun ekken e hajuru kurun e sharuwi warabbod maslahatat ngeto e hajuru kurun e asabaki ei mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi jihada mi gowale warabbod hagurame ka ei eru ehatana kurawun emme wargoda bod hangurama haygatuga emme bod laskare gam kurawun hangurama haygatuga ei tabu hangurama e rumin dekola rumin muslimun gaddaru wi sabah hure muslim umna dekola hangurama anikuti ganaga 30000 laskare nikuti e bod hangurama gowale won hinduga evves sababakhanula uzure neti fahajjumaki ei eruga uzuru natima misal hakim anuni iska hunna miha emi angane emmena hangurama nikunna esab wajibu wane shakti be emmena nikunna hangurama e haltuga evvis uzure neti fahajjehunima astu ega ubate gotuga allah taala anu ekefanu hajuru kurawwa salis du fansas du wasfa ekefana allah taala tauba bawala wani e faafaya e pahuga ekefana tauba bawalka anga marhaba kya kan tes kurawuna komme e hajuru kuno ekene fansas du wasman ekefana evvis ka gulum kanana levi evvis ka gulum baba gendeme ei warabbod sabuta asiyam egota kanta kuravidan warabbod sabuta asiyam ei hama toto mihen tiefa demihunni waha dakkala mieden gulun kadali ene heddu diye photo naga hutte photo haran kame photo naga musala gulun kadali anaddu ene hutte gosum sara ode hure mihiga wahaka dakka gulun kadali ehene ekamennuwa ningato ehene ekamennuwa e gohe me mar ekagantu gas onnana gulun sa hajuru kurum sonnana ega fiyor tak noni ega e kuriya naganji he eke kankan hunna konje kanta hunna ya fahoga yadde weni singata ehemima mi hajuru kurum owe henna evve sabakalna tikota ham kulleka horafa sidenne hen gulun kanada no wahaka dekku hutta mul igno kollu mi kogge mana kamenno ngata kogge mana kamenno ei hama islam diinuge mi onna khubat terkamge mi
mativeri guluma wara idikolu wara needeve sifai ehme wara bada manawe faunna kam haygatu gai muslimun terege gota ebbe kan ebbe gulun kanda ebbe kan ebbe ka durwegane ebbe kan ebbe ignore kolla ebbe kan ebbe kan dakkolla kan dakurna ki gota ka hoggem baana kam hema egota hallu kurama sekwen jehne saben nati gulun kanwa ki hoggem baana kam no e hudda kam no Assalamu me haram bedun tere ka goli fameni assalamu alaikum adi kom be fletto Ali Sharif Ali Sharif adi Sharif almenna ki Sheikh Ansar adi Sheikh Abdul Rashid innavi almenna eki gama kobato suwalaki ane imamiha bismi kemoga bara kiyonto mi garangali nota madon kiyonto mi garangali kongo tetto e garangali Sheikh Ansar Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd adati masale ki hama iha fahoga wes umerin iterega war wahaga de kefa masale huriha umerin ebbas masale bismi kiyan geda suratu fatiha en algona hewani tige masale ken annani suratu fatiha kiyam feshum ge koren bismi kiyane den bismi kiyun sirrunto nuata bharatto kiyun midekama hama umerin tan bodeti umerin hama dekol wahaga dakka fe bohore enkamu etanek ganuwata e imamako barakiyam e imamaka fenna nuwata imamakan itubar hore rangalo koreve rangalo mi ilmerin take gota vidaluwe adi ilmer tabawege barakiya kamuga wanama e hama evs masale kamen adi hama hemme e imamaka tabawa nuwata itubar koreve ilmerin take sirrun kiyun e rangalo ekkama gabul koreve adi imamaka ek gabul koreve kamuga wanama sirrun kiyun e hama evs masale kamen tifa demme masal to ko salgon me visnan jeheni mi debas araron nuwa hena nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun ekale gefan go sahabi bekalun genes debe war saf tahir din mi ibs kahale shakke wa hum medina kunwana de egotan hunna figuhi bay khilaf takaki bay kala hadis taka bay kala amal futa nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal futa ko macca bina ko ilmeringe istinbat kono ilmeringe ijtihad me hunna enkamo efad ijtihad masal taka inkar ko debas araron wegen nuwana ena kamako timassalaga algonda fenna fenunu tanuga ega hama wara gina ilmering taken hama tibe serrun kiyun emme rangalu ekkama egotun Anas bin Malik Anas gefan radiyallahu anhu ekale gefan vidalun ekale gefan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadim kamugo hunnevi ekale gefan vidalu timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama fahat pulgo namaz korevime ekamako ekale gefan bar bismi vidalu aden nahame adihame emme Abu Bakr gefan Umar gefan e khalifa inge fahat pulgum bes nasawa kamuga ehenkam algonda fene ei hama emme rangalu gotek kamuga fene hama ya ekoga bar namaduga bismi kiyun ei masale kamuga gabul nukoreve e gotta ves ilmering e bahore hama wahaga dakka iha fahuga ilmering me salafun etereges me khilaf e boy algonda tiga hama degota kiwes hama jaiz hama hudda adi ilmering ekama wahaga deke fa kamuga wative sida emme rangali me gote dannawalanda dati algonda ehn namaves ama atharutakon boda ebahuri sirrun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismi vidalu ikama sirrun kamuga sheikh itore chebet adana umid kara Ali Sharif suwal ke jawab saaf wadagan ne kam ayata sheikh deng me suwal ki tangol diu kam metalon ham suwal ko tanna adana imam miha abades innani miskitu ga nidafa mi aluganda war kෑrin fenna manzare den waki imamage waha kanna etam ishara koran huriha imamunenu adi bayfar namadu qurairu namadu oletam wese baade adi attahiyatuga wes warak ginawagutu salan nudi inde suwalaki ekahala imamunge fahatuga namaz sahhawaneto adi imama nideni konkahala kamaka guligento mi nidi miheka nidum den e miheka tobiyatuga on kamage sawu medan kame den eki agun mem saaka mihaku mi ekama haboda enage ekan aybegotuga faahaga ko ehen man sabe den wennas imamegge haysiyatun eneya imame hure sari deni nuni imam saaka yadi imam nuwairuga se kuri mi deni saaka furtan kama ki haygatuga imam miha ki egwara zimma bodu mihe haygatuga mi anehem balar e gawmegge society ge hunnane dini gotunuwata mi etanegga hunnan jehene emme ihtiram kureve emme ilmere ka dini ilmere hakka wanje haygatuga imam mihayaki ehma imam mihayaki etabbayg namadu ege fahatuga kura mihekam gawat mihege namadu wes vihas boda rangalu kuruma masay kuran jehene
adi aamko mihak kura namada bure haigatu farwatari kama ekiga jehena imam wehunna mihana madu kura hem bima nidun ega zaatuga mi homotevs nidiga demasale bad emasale ki nidi dunima wanuwa nengen di anas sabaki od dunima bulugel ema furtangamaka mihaku nidekan imame hor nideni misalaka mihaka em erna kodan hura misake hura erna niduni henka manam erne mi nidekam gawana mi ninjaki bulugel musabekotu gel men faha koro bawa kama hasako erne tanage ishinde nida hutta erne nidije kam gawanu nide kam gawanama ei wudu geldum sabekotu gel faha koro ega asu ega ilmren gennawani ek ei gadana den dinyaay maru sanni dimsaka taaya jehlumen nun ege ni hame gota mi anesabaki anekkamaki sa waanu anen nide kam gawana erne namatre waanu anen hinga dan e medisawa hure astu haykatuga nide kam gawana ekam farway hodam mane mami ngato mame farway hodam mane mekam mane den mi bayan kollade imame faharegga ekan nenge soidane mami nge ehma imam miha nengotiya bayan koldem man al bayan koddiruma ki gos komme kom miha imam kariga bunume visnun eiki ekan danna miha lawwa imam miha jehena bayan kodde ganta ngata ebje forna shehaka gulagen forna kum yes masaden wen adik atoga hurim sa ekan danna miha ka wahdak ka masaden wen mekan yaginu mas imam miha kan wakam gawanama mi jehena kan bayan koldem mi gota kanta kurun timanne gohe gotu misala ka mihen mihenne ehme gabya shehaka wahdak ka misala pahadakkala hamikamga kihettoti den hame gota mi niduma halle obetto sayamekma ihitre bedane mami mo sebes di erne nidukam gawies namadu be hon denyam e yemmena e gasar kopra kam ka wate erne hame hiterum gotum sayakam kineka ka hallu kuran bunoi da sayaka doctor dakkan dakkayam besnuni kon sabaka horto nidimi jehni misak bedan ema egota wara guligen ekan hallu kuran say kuraniye hama mihak gos sayaka jan nideniye nama sahhen mihen gota muamala kurban wenne ega baluga hamari icha wahadakka furtan hamka ekam ve tos banje ama emne nidani to esban januni hamene sadan kon giner kollani to nuni ham attahiyat ko misala ham wahadakka mingen echi furtan hamka imam miha wahadakka mikan kam wago sabai cholum filwala afa den e fahuga mi ekam hallu hod masay qur'ani dekam ga warnama nidumu sababu sharugatun anna kankam alafa ekiyadeni adi de e afahuga nidum hallu kurmatta kanta qur'an kiyade dan e me gota kuriyad diana ngalma de gota bes hiyanno e bes imama ko lene hene me gota kiyadi ngala baha dekke jiyam kabul erkam kabul qur'an mi hako den warad den mi kurungkuru mi hako ehmi dan kanne den ok ehem video misala ko war kurungkuru mi hako timanne nune dene timanne hama kabul qur'an ma kiyar de fada halte gastu den mi hallu kurma komuta vies namada nidigin namad gellewaru wakam yagain kor wenyama hisabu ekama fiarelen ngata kommes fiarelen jehne gotaki ekama be farata wahada kaagam mesikan kuru ane gotaki kama be farata komut ehem vejja kama be farata ko ekan koddere ko laha korwen ewaru mihe vejja ekam em hisaba dakan jehne kan gawu kurana ngata e kurin hallu waanakama ehem waaka dakkagen ekan hallu qur'aniye erunne anwanu yar mihen suwale am agota ki misalaka fortan kamaka e haltuge gobi sastu nenge agomanda kadata kihet kay wani ki astu nenge ne egota nege hore kana watta ema du kolla rabuna fiya kan hisab ego osmana fatwa asasegatu ego baluge e kan e wagoy amil denigal nuni erne kan vishnu swal kuri be fula swal kollu mar rangal kama yaki gama swal kollu be fula hama rugoti bi kamo higama mihuna bas mihunna hama wahada kala mikamuga mi wagoy ama mashara kollu onna kame ei kankama ki hama mashara kolli marabbi hallu fena ganna kanka e jumla gotegga nidum ega zaatuga ei farwatri wanje kame ajinde mimmaru bodu wejj kam gawa namaz asar qur'an ege heme farwatri wanje kame kan hallu kurmanta kam denne kanka kuriyam koegin dana alwan shami masala gama me sida masala gule gotun hama wakin hama shehaka wahaka dakka dun hama buddi er kanne datto hama muli hadisa kiyadi humi kantata ka gule warangalwan era warangalwan me shadame suwade ki rodiyan hure mihunge nubawahaka dekkuma mihunna dimalage chehikiya halellawa kiyanama roda sahawanato ade roda baatiluwa kantatan eba hure
roda baatiluwa kandattaki roden hunna waguttako e fajr sodiga alikam fauluma gos irwassuma demeduga egen kame koffikam gana baatiluwan e kewma buyima edekamuga maana gemine kantatta hama wan kewma buyima den as dem firkamuga gulun hinguma mikantatta minnani roda baatilu wa kantatta ko terege den hunnani mi roda makruha wa kantatta e belidan marks madwa kantatta keves eme roden hunna yeruga hagigatuga e roda fardu koran taqwa irunta la'allakum tattaqun tebam taqwa iruntake eme mi taqwa verkamuga duwastake hagigatuga algon men heda koran jehene e war bura kame hagigatuga taklif ehennonta duwala gadiga tima henya hudda bay shahwattake du kollafa mi hunan e kewma ki shahwate dem firkamo guluma ki shahwat mikantatta du kollafa allah hattaka mi hunnani tima rode banduwa hunukam mi hunnani hunna iruga mi libeni misalaka balama mi sateka yo ingeda sateka libeni marks misalaka e sateka hodam wege algonu mi hunnani ehin algonu me koram behnu eta bodati kantattake du kolla kora hivwa kantattake du kolla horefa duwas nimigen dairo sateken anika somelli bonu ejene kontane gato mi algonu tiga visnalem we point ake tiunane ham bodati faafta mistakunge wahaka dekkuma mistakonna dati koruma undago koruma ghiba buna mifada kantatta ehme rodiyen hure efada faafta koruma ki roda batilunu ekamuga vi namaves ene roden war bodu ajuru gelle kame nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis takoga engen eboy rodiyen hure ena batil kantattaka adi fahish kantattaka ekantatta kurakamuga wanama du ko nuleve kamuga wan ekantatta kun du nuwa kamuga wanama ena roden hurumuge beenumen nekka hagigatuga ingen ebo maaneki roden evves ajuren nete roden evves ajuren nete envima ena jeheni kurim me denne vihen ena duwalu nimmala ero ekkala marks ekko full marks hodan eva jehe ena bay kantatta gurban kolla feshi kamemmi envima ekamuge terega hore itora e rodan darmiya sawab gelle evves kame koggenno wana e anya sudda kamenno ekam roden hore adi amudum ves ekantatta kon me barakatter massareg barakatter duwastake galgono mitibeni allah taala kuttam wegen nukana obe tibefa anekka efada amaltaka ehenihen faafta kamuga wena mes wakkan korma mi emmiha faafta kamuga wena mes adi miha ka adi ma echi kion kamuga wena mes miha ka frasar koron kamuga wena mes adi ves lolun korave faafta kamuga nes kamfatum vies adi fan atum vies roda nugellunu kamuge rodaage hama libe darumeya sawab war bodutun uniwana kame ehme efada emmiha kantakun jehena khassa gotage rodum hodurwa am gotage hama horiha mehegge sam duru etiben jehe bodati faafatati mi da hama sheikh wada na ge mai turu kollana wano den asu wara gremhana kure es kame war der hitamari kame hegatu khas ko mihunge wahaka dakka mihunge nati nube amrumge kankan kuruma ki wara kureve kame hasako mi befar holu wasitantana gasti beerama anga munifu filmamata befa baga dekeveru mi hunga baga dekeveden ad haygatu gai wara budar mistan je kame nar islam diinuga ghiya bunuma namima kiuma mi haygatu gai e bodati faafat kam kan lo wakan wala yaqta bawdukum bawdu tibam ebbe kan ghiba do banash adi ham evota ghiba buna mi haga halatu bayan ko den ayatu kan tibam hutere mi haku ebse beenu waane he tibam hunge akha maro efe oba mulamas kaan beenu waane beenu wanas ema efada kameke ei riya bonumaki eda kameke hema arme ekuberi akha nuni demis ekuberi enune dikwer nuna sangol durumi hekam gavias eenage mulamas kaa ko he kaam beenu waane ena maro efe oba efada kameke riya bonumaki ena bekotu wah dekkumaki e wahake ke tedu hakekam gavias ewahak tedu hakam gavias ei tedu ejja riya kamuga henna hadise gannani mi riba bekotu suwalu korabunima hadis korabani ei akha nettaga ena nuruhe waha dekku den same suwalu korabani e heyotoe emi hegga huri kamage wahaka bunnyas annawani eye ribeki emi hegge huri wahake nuruhe wahake dekku me ribeki ekuma nevwahaka dakka hamanaki ei buhtana kiyame mutedi en dogu wahake fatunute ewan ema padu nuwaka madi ei bolos ehmima me dekanta ekba wanje war boda farwateri wanje ingat adi rodiya hutta soya nen haltuga farwateri wanje kan
mihunga no ba wahaka dakka mihunge neti morun agatuga mi demagono furtan suwaluga diyaruga sama gulun kenu mutere gulun kenu sawbaka ba far annakanka mihunga no ba wadi erdo evigen ba derem ba far hamekon durwa duwatan ade e warab bodati gostaka e vidigen annakama mi mihunga wahaka dakka mihuna dogu wahaka dakka hedumaka hegatu ehima warab boda farwateri wanje hasagatuga she denno hira odiya hure ehimga mikam no ba kam bodu kam bayg ilmeri ngata ikhla wada ganna roda gelle kamake ewarab bis bible mangende ewaras gendevi kamga bodu kam e maneki ajur unum itura bay bekam kare roda gelle kamen ehatugai enas ega ashe denna mihin eg raju gawlaki raju kotaki rodena gellene eg ajur davbengu samekkon mamekani fardo da koldi kam samekani vedana ebis ajur nulibi ewaras kosfane ehema warabboda vistan jehe kame warabboda samalawan jehe kame durwan jehe kame warabboda haram puri kame ankan kurumagi shalom na itoro bedan tere ka goli famene assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ade kwata suwalaki algono suwalaki emiharo regalo mi ene damuna mad kurat dotta damuna mad kuraro ekala digusura nege tive miharo mi giyamu kohonero digusura kitun nege tive miharo kurusura tatar tibu kom har misalaka mi lagusum bihazal balad dengene ya vidigam yonane wasamus walluha do denge ya jegen hama wallayli za yaqsa denge ya jegen walluha sura mi usulan tartibun hama aba kidane toyve hama giyamu digu kurma gotu adalo merat kara hama jawab geneste nangeta denge ene swalaki mi sajda go gen dihe ba dua kure dane to mi sajda ga kiyan je te hama mi kiyuma fahu den dihe ba dua kure dane to mi benon dua ade de swal detta adalo merat kara jawab geneste to mase kara nangeta shukran sha mi giyamul lel ada kular ega murabbada sunna bege maka mange wi hadikon kiyo gurwan dikon kiyawa hasako tahajjud program ga wanama dikon gurwan kiyawa adi ruku dikuru sujud dikuru mi murabbada sunna bege maka mokkada hegatu ga ingeto ehembi ma ekma makurwen mi ha kurdan mirakum dikuram ehyo kitam kurusurta kiyaga dikuru vida masalen no ek gurwan kiyam biden ega emihegge hifzu ebi marakum hama ekan takurar kuruh masalen nun ingeda en takurar nuwa gota kiyew ege emen angal gota ki henna misala kama dime denne bihen la qosibun feregen tiriya hama kiyambi kom fa ko deski masalen nun aiki hama gina diu kuru hama mustahab ge diu kuri fadas fanen e wagata ki hama ena itura hifzu wargo do ndane tu wata kiyew hama kiyam wargo do ndane ehembima egotta beres faada hama yagi ajur ituru wegen bi diu kura min barako diu ko kiyewun ei haygato tahaddu namad khas kame gotuga faha kura ilmerin ay tarawih namada tahajjud namaduga farawta genneru gennawa misaka diu kon kiyewma adigda sujud diu kuru ma ruku diu kuru ngeta e duwa ko itukun dennabi suwaluga mi dihe bahan duwa ko vidana to sunna namad to dihe bahan duwa ko vidana e furtama e tasbih kiya misaka sajida genna tasbih kiya dihe bahan duwa ko vidana e dega ilmerin tere buhuri ta fatu menna algona fen muga mi dua kore bidan dihe bah den faul nama to garangali eguta dihe ituru bahen nugeno hennames emi he kuldana kanne tiyam den ega ilmere litaka debba fure hennames am gotega jumla gotega sunna nama to ga hamad dihe bah dua koram bi ekma e kure jehene tasbih hasaka ruku waje ruku ke tasbih ame gota sudud ke tasbih ke ma fahoga den dua ta gennan era inshallah rangalwa shademme suwalaki yotikaf kurun huddawani rodama ho ekanito yotikaf kora miha visnum bahattambi kankamaki kobato ashansa ade yotikaf ge masalaga tiun horiha suwatake gaagna ke emeri hama mi eki kolokol wahak dakkafun wahak mi yotikaf aslu ei ramdhan ma khassa wegen den bayin emeren gato ramdhan mas nunkam ga wiye names mi yotikaf horeve den ilmeren gaatu ga rode aguligen annecce yutikafaki ehme ramadhan mi hifa rode aguligen mi yutikaf mi annani enkam ramadhan ma mi khasa nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatum ves yutikaf ayso mi annani ramadhan ma hoge
terega khasa gotege fahudi hega larito gadure hodu mattaka kalege faano kamaru bar kollava adi itikafa innawa kamuga ve amidarin adura wadage miskituga ehme mi tiga suwaladi fahuba dannawada itikaf kura miha visnam bahattam vi kankan ko itikaf kura mihaage visnum bahatte aslu itikafa me innani allah hattaka ena mi khalis ve gannani khalis wegen e miskitegga mi innani note ena inna tanegga anhen wejja geega wes indeve kamuge meren bayan kora eme miskituga mi innani allah hattaka huswegen ena minna ehme warabbodan enage visnum bahatten jehene ewaguttaka ki allah dhikru kura wagutakan haden jehene ena duniyege duniyavi kandattaka gulun kandalen jehene hagigatuges evahagataga duniyavi kanta gulun kandale midenne muli ahartere algona menane hama duniyege duniya zinetter korma duniya arasta kor kantatta koga ayes ramlan ma me baddal koran adi baddal kofes gina befulun adi nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatum wes warboda bar fahudi hege utukaf kor ramlan ma sekko utukaf kor vidan adi emme reyako utukaf kor vidan utukaf ga kurumin bare gotuge mer hore wahaga dakka fe e hama niyata ki miskite wadela fama irugonde kolla nukutum wes utukaf fude kamuga den nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatu agodun noti ramlan moge fahudi hege ekko kalege fani i'tikaf korabba kamuga egota korabba eruga midenne hin duniya ena anehmornya wakiwan ingeto duniya wakiwa akhire hoduma nuwata allah taala ena gulun ekko sateka pasan allah hattaka huswega mi hunna ehem vijjam ena allah dhikru kurmuga ena wagutu heda koranya dhikura ki kobad dhikura ki allah handuma kurma ki he amalu kurum mati ge wagutten heda koraman e he amalaki e namada vesvedan Qur'an kiyama vedane ei vedane zikurtake hama subhanallah mi gotam hunna baawr zikurtak kiyum kama ves ei vedane hadis fote dini ilmuga hadis fote hadis take das koron kamuga vina meves e gotam allah matin handuma korona vi amalen ena koran jehene e gotuga matin handuma bahattam den duniyage kantattakan ena gossi kamuga wana bain emberanga itukaf batil vesve itukaf eha hisabu nimumakan ade khasa gotega beenumen neggotega miskitu nukumejja kamuga wana ves haajatu jehige menuwi ena miskitu nunukonna den ene kaabotake de gennana miheku nekkamuga wana ene eminwara nukume vidane e haajatu jehe minwara fahane nukume vidane ehme miskit terega ene hunna hurumuga itikafa hunna hurumuga maagonu gotege visnu bahattambi allah taala matin handumako ilaha dhikur kurma ilahan aloweti umuga ewagutten heda kor duniyege kantattaka bekar wahaka dekkoma mi adu algon menna wara gulifa minnani internet phone chetutaka mi echissa wanuma mi hunna wahaka dakka angamaja kurma mi kantattakon jehena duruwe ganna ei ekkala algon men midane kantattake du kollafa wakikame hasilu kora embi ekkan hasilu korma ewagutuge beenu hifan jehen de itikaf awaka ama ter fahdes gawa manna tiwe hama itura itikaf kole goto sidanna wadana me itikaf ki haygatuga mi algon men allah taala de warabon niyumata ingata warabon niyumata haygatuga sai itikaf e baane ki ama mi allah subhanahu wa taala alukanta ada kurumattaka miskiteg gos lazim yogen huru en hurekam ka durwe ganna ekma gos huru ima shaya denne vi ama muli ahartere kanka mashkul uleyaru gama ame libe waqt kolak hekatuga ei wara agbod waqt kole eme ege beena hekatuga hifamman eme ekade faan kom ramadan heg fahudi heg itikaf kore bikama hadith fultaga ebe egenga adi efe kade faan amidarum abim ves kore bikama egenga boy eme ekade faan daimi ko kore bikama gotuga faha korabba hebo eme wara khas kame gotuga den kom gote ves ramadan ma kurun ekade faan kore viti ei sunna muwakkada gotuga yoti fenna enna semanenno hen maheganu kore wene den ega vishnam vikamaki itikaf kurang ede mi kamga waanama eg huda vishnanje sharuttake fulama sharuttake misalaka miskita ge indiven itikaf ei jamaa gam kurema man sabaki jamaat ramadaki ama kuang ada kuran je kami gotu gamen e jamaa gam kure miskita ge itikaf kuran je ni hame ya kiga mi miskitu nikumen no miskil lazim me hunnan je komme shehden laruri beema kafiya miskitu ga unnam je ni hame gota duniya vi kankam ekkon huttanje komme laruri kamen misalaka ama mi bidarin nakame dima ito bayan gulado masalen no e zimma kam gawati egota kam e mohode menu eminga halat dene gatum gulado ero masalen he gota laruri kanka huna fahana ka da misalaka ani gota no ne gota laruri kame gota mi bakankam niku dihoidan ema ya kiga mi itika kuraruga alman jihe wara boda demme mi amal taka kanka hama fuder ama em bihas boda
itikafuge ege faada haslu wana gota patta ngeda waragina hekanta kuravidana ngeda waragina hekanta kuravidana de ama hekanta ki wara boda ekan dienuga ama huluwalawa ka Allah taala adi komme laartaka sunna kan uje ma bodu baykan kama ki ma bodu bodu tak viswahan kamen misal ka eena hatar tam istighfar kollan inas hito engeta hame gota miga algon ham wara boda ama faaha korande mihar den komote vis hambade ekkame koram munan to gus waantiya ki edi bi agot korterega ham dini fotek kiyala dini yangalam ilmi fote ekki gota tartib kolla mannana miskita dihad ohe meenna dihad hotere timanna mifan nimma gota nuni hama ekka silsa darasta hunnana era ilmi gotu miha habar taraggi wanas miha ilmi gon taraggi umake miha hita war brahma jehun libenas kan gam ule era ene engena mihinkan mikan waami komme kame anna hinuga hema war boda e vishnu taraggi wegen daana kame ilmi gotu miha modu mak taraggi mak hemima e vishnu bahattagen mi itika tajarum wara boda gon hama khayale gotu ga hutala kame ngeta demme suwalaki fitur zakata mudal zakatuge tafataki kobato mudal zakat de komme mihakavves fitur zakat dinu wajib weto adi de zakatuge hakku werim ve sei hama ebbaito shanzo ade mi fitur zakata mudal zakat fitur emme bodu tafataki mudal zakataki thanos kamuga holweri muslim mahujanunga wahakenno thanos kamuga sharuigotun thanos kamuga mihaki en atuga nisab hamawa wara eiden nisab waane bayan wefa fottahuga rana rihin nisab balani ewagutegga hunna adada balagen kommeka nisab hamave emacca enharu furi evra madu nuwakam madu nuwe emacca divehi gotu algon meke hejuri gotun enharu furijja kamuga waana we balani thanos kamuga holu weriyaka ena koranjehe komme koranjehe kandatta koffa baaki ama hurejja kamuga waana misalaka darani taka adi enaga amidarinna mi hunnakke boima kandatta kandala dembese ena atuga ene swababur tirinu hurejja kamuga waana mer algon hitun nisab hahas komme sore kannege ehnundo eme eminwaran hurefa den ena atuga baaki hurejja kamuga waana hore ahar furijja kamuga waana ei thanos kamuga holu rekka balani ehme me enage mudalun salis bayakula ebba ei mudal zakat salis bayakula ebba nerenjehen Allah hattaka den fitur zakataki huriha muslimun wacca wajib egam wa kame enage geega eedu duwahu kaana echen hurefa baaki vejja komme geekum ingeto eden algon hito ham jumla gotega huriha geekavves ham hunnar den wara madu haletegga wara faqir wejjiya ham mege mes istisna waane emihegge geege eedu duwahu eneya ene kharadu kuran jehe mihu kharadu qurani geege hunna firihim yat mes firihim eneya ene kharadu kuran je mihun na kaana echen hurefa baaki vejja kamuga waanama egen fitur zakai neren jehene ehme fitur zakat mi algon minerene ham fagiruna miskiruna mudal zakat ki abbage mihunna bahan qur'anu gawan ayate e ayatu gawan fitur zakat mudal zakat behen werin abba ehme dem mudal zakat algon menna e abbage tereng komme bayakavs devidan ehme mibuna nisab hamave hijri gotun enhar furijja kam gawanama ege 40 bayakul ebba minerene ei den jumla gotte algonatiga fahagawa mi tafatake sheho Rangar den gomte bes do zakatu go eki baata misalaka mi gedi bakari jamal musneren je den e haalt de hame gota mewa es wak haalten ad neren je hame gota mi kanzu mi fenna ek mi kanzu ka echi mes eren je tan ade me egota haalt ke itur haalt ke ade mi jumla gote ge fitur zakai den ne hin war aam ko holwale men henna wes do zakat ki has baata ke has harutta ke ege ekulegen anna kamakawati adi ek nere eruga wes nere me jeheni den komme kamage sambe member da kama me got mi ga sam member bende ehme mi ek tafaat ke bohora de mi ga dannam wi kamaki de zakat ke singa de zakat ke hama wajib mustaqil de alukanta ingata bay fa ole tan ade bay farat tak misal fitur zakat de kuniyati banne ole tan ade enas eiki dangalo visnu menno dangalo hikuru menno eiki ega hama fitur zakat ke alukamen ei uta mudul zakat ke alukamen ei mega evvis zakat kam miha ihmal wejkam gawane zimma wanje mane faahveri wane miha faahveri wane ham bodu mi faafeng ekurane hisab ngada gastuga engi hore ekme ihmal wejkam gawane me bodu faafene ekurane hemima de zakat bisam hada kurumatta ka hama awasya gannam wane
එකම හිමාල් වෙගන්න පරුවාතරි පාමාන අගොම ටෙක්ස්ට් නදක්කාගේ මිසාක අමුගේ නෝනි මීරායස් ජර්මන් කුරාන් නොකෆන් දකරන දක්කා පාරග මිස අදි එන්න එයා කීගස් අගොමෙන් අමිල්ලිය විශ්නාකම අහරු වාකන් මේදක හරු වාකම් වාණකම් ජනගණගෙන් ඒ අහරු වා දුවහුවම ඒ බෙදේ නෙන්ජි හැබෑ නිර්මම හදම බහට්ටම වරණ කලන්ටර් ලාගස් මස්සලෙන්න ඕනේ මේ ගොත වරම් මුහිමකම හැගතුගයි ඒවර මීරාන් කුරා ජර්මන වර බඩ ජර්මන මොන ගියාමත් දුහුන් ඒ අසාබා උගෝවාත කිය සවමන් ඒ ෆීලර් කමෙන් නෝ හැම වර බඩ අගොන්ම ඒ ගියාමත් දුහුගා ඒ zakat nudakka muda forwagen ole mihun amilla kansukogen ole mihun bakkogen ole mihun bakhilu mihun emihunge muda giyamed dohuga don korewen nalga bendina alifan don korefa nikkurta hoga ya kota hoga ya adi burakashiga jassa fissu wenechi ngeta edu budawen miye teba mihun forwagen onu mudata rana lissa gahana amichsak miye me efada bot azab beka hangoben daana kamen ei zakat nudakka ule mihun kama himaluwa mihun e warab boda samaluwa jehem de zakata ki dialokanta ada kuranje wajib wan hartu hama ko meka bisema e vishtumuga egota samal kama kiga ada kurma hamal gono handan kolle de hoya gono adi ma miharu mudalu zakat miyannani emihegge kurimbe denna emihegge mudaluga nisab hamawefa e hamawi duwahum feshigen enharu wa duwas e wajib wa duwas den zakat dekum awaswan jehen den fituru zakat miyannani fituru ida guligen anna zakat emmi ramadan mas emme fahuduhu iru ossumu den idu namada diyumge korin ene jehen fituru zakat neren ada koran saayege minbar amuko ena muli hartere kayba hada goamuge bawatakun ena neren me jehen e handu kamuge winams fuk kamuge winames emme mi bawatun ena neren me jene mi saayege minbar e gaggana kilo embalano 2.5 hen eha kan war kama e meri bayan kor bafa e edu honeranje idu namada ber fas korun e huddawana kamenno adi idu duhabber fas kofi kamuga wana ena faafere wana kamuga e meri bayan kor adi ena gabawas koranje kamuga faafere ma ekiga den idu namada ber fas korun wese huddagam wa kan ehne kamako ena zakat dekki kamuga nowe e sadagat ek kamuga e wana idu namada ber las kofi kamuga ehme idu namada kurinje dakka den mi faisa inna mikadata kun zakat dekkama begoto hama rajya ge mere ke wahata dakkam edene hama algon men ek ek barnamij to program to aduwem dan den mi dekki dan kama ilmere hore wahaka dakka idu duwahuge edduwas korenwa deduwas koren hama dekki dan kadi miheka hawalis kolle vidane zakat dekkuma faisa difa bune vidane am kaadu gane mi ene tanaka fagirun hoda fden miheka hama itubar hife amanat tereka hawalis kolle vidan den mudalu zakata ki diinuge rukune algon mikene mudalu zakata fitru zakata ki rukuna kan noikam ei hama wajibe e wajib adan ko faaferwan mudalu zakata ki mi algon meke diinuge rukun e mi rukun ada koran jehen eme mirukuna dekoluwi mihun abubakar fane be hangurames koffa mi nagan gadakam emihun nimmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuga mizaka dakka nujehena kam e kerege fana khasa kam ke enko abubakar fane hanguram ilan kora hanguram qur'an ge etan ayat ge zakata be waqimus salat wa atu zakat ham zakat go etan ayat ko as enkam warab boda farwater wanje kam mizakai dakkani timage mudalu eden eke mudaluge ekeke baavet dalgon boda faahak kolle aamugotega algon mihunane mi ganavikka mudata ka faasa ehemwema e muda hurefa e timage mudalun timage milku amilla milku hinga mudalun nisab hamu enhar wejjakamuga waana ege midakka ecce fituru zakat timage belhettumu dasuga emmena ves dakkanya misal fituru zakat dakka duha mudal zakat nisab hamu ege enhar wa duha eduha kavvi mudal zakat e wakiecce hama nerenjen misal mudal zakat gotuga 2000 rupiya nerefa fituru zakatu gotuga ekkale hama timage belhettumu dasuga komme mihaka saayegge minwarun ena amuko tegga kaybo hada ecchekun nerenjen de miga deshedanna kanne dedwas kurin nerewa dedwas tere nune nerewa haka ei emerangalugo nedda eka miga beme suwala fadda misalaka wala kurin de dakkan oba la de makona parheba mi handa ekine wa kamen he ega as procedure kanne e ferheni misalaka hawal kollani as nereni ama enna idduha gaakkofa ei alwana demboda lafa kor ego de kankam gonne hema kuriyadda mi hawal kollu masano eke sar hamlo ferhe du hama sa mi ka bana mi lardi mi tibanna da ka mi oti da gos back ha ko back wa edi ada ko deshe emje e wakile gotu hawal ko mi ka da emje yam e gota masalen wennune ema e gota ko da fami ko nani misala ka jami ek jami yata konna misala ka ministry misala ka gota naga kam ga wana
egotak ma agora mi bani astu ehima mi kuriyalla laare negum noni misaka account turu kom misaka laare dinima evva handu sa fahuna regotam ehen hedun eki exatuga masaden nune de ega ham emminal gotaki e ada kuraruga e zaka ada kuruma ki as hagwen nedinun e ada kuruma e nimun amihekum sa muwakkilaka dinas wakilaka dinas astu nuwane ada kuruma kar e wakil ada kur daande e hoye zimma mi haronnane sabu e hawalwa miheke enna e ada kuruma wani hem fagiru miha nune miskinu miha e hawalu we unim deuni masto e vima e ada kurun em mustahabegem wa node enal duhaki em fahu sa ashash nawais mi duasta hoga em mustahabegem wani idu vilere as em mustahabegem wago enna mes huddavegem ve e tin dedos kurin ne refeshon em egota kuriya diam rangalwana den ega mi soeg member go wahada keve aruga ega mi hama handuge eki soaki den mi amu mi hegge hataru movie em diam ad ega bay handuga bardan tafatu dana amgoteg shedenne 2.5 kg henna bay handu taki luivejiam mi barwejam ega marda barwan tam sa e volume bias volume bar e soeg volume henna seg bardan by far mati dabe fade hema jumla goteg 2.5 ka tinklo demedu goleni hema enere bawateg sabun e bardama e baade mi ekeke tafatu hema gota visnagen amgoteg mi takad nere den ole mi hun onnada kan hisab jahaf misalaka medical handle vejja menor kilo e imlotege daan ek hawatege hisab jahaf nane e visna kuriya diam dangalwan inshallah hum program go hum fawati hum debe friends bayar wada galgum bedun terina e swal tak te jawab devi konta war bodash kordan ngeta ade algom me genestini Dheeny Suvaalai Javaabu program admi program galgom me balandi tiebe flong hipolgo fede Dheeny ekeki suwal tawge jawab genesteveto ehenkam algom program battan ko fami tiebe flong nan algom me program ga bayar wadage tiebe flong ge suwal tan algom men fonwe ne gota haten no den hataren ashen eke mi number tiebe flong sms korwani suwal tan algom men gulubom ben flo akam goni na nan jesse ma fawga haten no den hataren ashen eke mi number sms korevima algom men gula algom men na ke doak bayar wadaga na Dheeny ilmerna wahak dek mu fursat tiebe flong arwana adar tiebe flon fonwa huriha suwalakan algon menna hama edwahege terega jawab no devidane enkam gonna miyadu salgon menna hama tiebe flon ge faratan suwal libi algon menna jawab no devi bayar suwal tan ebhuri iradu korve madama ge program ga algon men emme fortama hama tiebe flon miyadu flon suwal ta ka iskan demu jawab dem gendanan egota jawab no devi honna suwal ta algon men jehigen anna program ge terega jawab arwan ad miyadu ge program bellevi tiwe semme ha bedon terna shukur dannawan iradu korve madama ves hatarugadi bag algon men tiebe flon Dheeny Suvaalai Javaabu ga a program ge genestena මාධ්‍යමක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බදල් කොල්ලම ගො මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බක් මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බක් නිමාදා වකේලාන වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතු අල්ලාහ්